Саламатсыңарбы достор. Бул Каракол Лайф TikTok каналы, Каракол ТВ YouTube каналы. Бүгүн 17 декабрь. Каракол мал базар. Ортоңку вход. Бүгүнкү базардын баалары менен бир сыйра тааныштырып берели. Мен банк менен которо эле аз өтөйүн. Hatta en algaç torpoktun baalarını sırayla kançadan kan ya baykası? Muzo, Urgaç erkek bu? Erkek. Çakşıkana, kolga, gönüttür. 20'ga. Öngü de bir başkaça bir parada sarada saklıdan. Çakşı. Betteringer görünbeyt, kançadan boldu diyecek. 18'den. Urgaçlar, buna Urgaçlar 18'den ben. Girer işteler. Siz kança sıra otası yiyecek? 18 Urgaçı bu da. 18'den Urgaçılar. Sizdeki kançadan kan bayka? Erkekler ha? 26'dan erkek. Kança kan ya bayka sizlerki? 40. Buna erkek. Bu kaçar 40 kan. Hatta onalar ötüp etsin. Kançadan kan ya baykası? Assalamualaikum. Urgaçıları? 18'den Urgaçılar. Bundayla ötölüç, buyakta propka olu da tazı baka ıldıyacağını tartıp geleli anan öydörek çıkağız. Bir ata ola buyakta koyulordu da görebeteli. Kança kan ya baykası? Ya, 11,5 bet görünbeyt çaşmayla ola. 11,5 bakan. Qaysı? Kançadan sırada sor? 35'ten. 35'ten koyma, 30'dan. 30'dan Urgaçılar. Erkekler. Erkekler. Bu kadar. Жақсы. Nele telefon numarını aytıp kola bir ata ola. 0700 Aha. 44 02 70. Номері нуғалыңарда, достор ұшы байкай ғайрылға. Erkekler albanlardan aytпайт. Ошо биздин катталып чыккан. Жакшы. Канча кан сеники я дос? 40. Бул эркекпи? Чөтөң. Ол 42 2 30'dan ha. Канча берди базар? Реальный санаштыбы? 37. Муну 28, муну 38 болса бер саласың. Жақсы, рахмат. Достар, biraz koyulurdu. Бұл қанша kan ya erkek? Erkek bu? Bu kaçar? Bu kaçar, қанша kan? 70 diye adam. Бұл қанша жаш? 1 yaş 4 ay. Жақсы, 70 ha? Қанша берішті? Базар берді bir bağıсын? Bazar verdi, 68'den verdi. 70 bol болса өрбейсің, ha? Жақсы, негізі жақсы малдың бағасы жақшыры, достар. Bu koy қанша oldu diye bayka? 11. 11. Sizlerdeki hiç? 25. Ama çok en жақсы kan dostlar. Yakta da onalar. Bizde büt atqanda ile astızdan çıqadık. Azem ötkörüyeli. Ağaçayın kanalga qattalıp turыңыздар. Qattalıqçılarınız көп bolsa, bizge motivasiya, sizlerge de жақсы videolar çıkıp turadi. Dostlar, Чыны базары ушундай болот, кээде пробка болот. Мунун баары живой көргөнүңөр жакшы. Койлор канчадан болот тур? Ассаламу алейкум. 8'den. 8'den болот тур, шарбалык койлор. Так. Ортан да 1-2 жерден сурайлы, анан аркы торпок жакка өтөлү. Силердики канчадан болду дия таксыр? 8'den. 8'den, ha? Qochqorlar. Mına dostlar, bu yoqdagi 8'den keyin qochqorlar. Yaxshi.
Qancha so'rayapsizlar yo? 23. 23. 23 ko'ka. Ne? Qulon ko'rinur. Arashansi mal ancha-muncha liniyalari bor o'xshaydi. Azam g'ayrat torpoqchaqa o'tali. Vaqtda qo'ylarni ko'rdik. Bular uylar alingan o'xshaydi. Qayra probka dostlar. Ondaydan kesib ketpeyli. Kel dostum ötüp öteyin her gözde. Ötüp öteyin ha. Hoppa. Şunday bat-battan şart etip barjak-barjaktan basıp ketpese kalıp kalçıdaysın. Qanchadan so'rayapsiz? Assalomu alaykumlar. Urg'achilari? Erkek 29 erkagi, urg'achisi 24 ta. Ha, YouTube, TikTok. Torpoqlar shunday dostlar, bog'lar yaxshi o'g'il o'ta. Qancha ekan deb aytasizlar sari? Bu da 25 ga beraman. 25 ga? 25 ga ekan dostlar, urg'achi. Negizi bugun mal biraz arzanday sezilyapti. Biroq yaxshi malning bahasi yaxshi ekan. Qancha ekan ya do'st? 44 bo'lsa kerak. 44. Bir tug'an. Ya, Bir tug'an. birdi tug'ani 44 ga. Urg'achi ekan, a? Urg'ach ekan. Ha, bu yerda demak, turmush. Ya, girerishaq unday az ko'ringanday bo'lganda. Hozir. Ya, bunday ko'rasizmi? Tartib qo'ying, ko'rasizmi? Mana bizning qattalı chiqqan. Yaxshi. Boshdan so'rab ketdi. 2 kishi chiqsa. Uylarni bir so'rab beradi. Qancha ekan ya taqsir sizniki? 80 dan so'rayapman. 80. Qancha berishdi ya? 75 ga beraman. 75 ga. 80 ekan, 75 ga ekan. Qancha ekan deb aytasizlar-ku? 42. Bu qancha yosh? 1,5 yoshi. Mana urg'achi 1,5 yosh. 44 ga deydi. Yoqda uy bugun obdan ko'p ekan. O, cho'ng uylaring qanchadan ekan deb aytasiz? 75 dan. 75 dan. Bu qanchanchi to'tlari? 2 tug'anlar. Bardig'i 75 dan, ha? Qancha ekan deb aytasiz? 40. Bu qancha? 1,5 yosh bo'lib qoladi? 40 ekanda. Qancha ekan ya o'yinlar? 85. Qanchanchi to'ti? 4. Qashqasini tartib olsang, qashqasini. Ha, 85 ga dedinglar, ha? 85 ga ekan. 4-chi to'ti. Bundaydan o'tadi. O'tko'tayin baykasa. Tak. Qanchadan ekan ya do'st? Senku? 58. Erkaklari? Ha. Har qilch? 1,5 yosh. Bilmayman. Seniki bo'ladi 58 ga. Qanchadan ekan ya do'st? 60. Mana cho'ng yaxshi buqachalar 60 dan ekan do'stlar. Hozir o'rta mana bunday ketaylik. Qancha ekan ya do'st? Urg'achi. Erkak. Ha, 45 ga ekan do'stlar. Qiymatga qarayim ben. O, cho'ng uy qancha ekan ya? Assalomu alaykum. 105. Qanchanchi to'ti bu? Ikkinchisi? YouTube. YouTube, TikTok. 105 ga ekan. Cho'ng. Ha, betini tartib oladi o'yla, kommentariy yozaverasizlar ha. Qancha ekan ya aka? 85. Qanchanchi to'ti bu? 4. 80 berishdi-yu bozor.
82 olsa oylanasan. 81. 83 ekan dostlar. Mına bazar жалпысынан kişi. Kişi көп, погода суық болғанына қарабастан. Қанша екен сенікі, иә? Иә, 53. 53. О, чоң үй қанша екен, иә, байкасы? 90. Қаншаншы тұты? 6-сы. Жақсы байлаған оқшайсары? Бұл бірінші тұт. Бірінші тұт? Ооба. Мұны қанша сұрау отасар? Мұны деген 70 деп атам. 70. Бұл қайсақтық? Ақсуныкі. Номер телефоныңарды айтасары? 0-702 60 40 71. Достар, ұшы байкай қайрылсаңыздар, бұй жақшыған. Қанша екен сенікі, иә? 60 боз. 60 боз, чоң екен бұлдағы. Жақшы. Мұндайлан. Қысылып өтелі. Елек өрітат бермейтім. Достар, мұна ұшындай бүгінгі базар. Жақшы ұйдар абдан көп екен. Байкай, ұйыңыз қанша екен? 80. 80 бұл қаншаншы тұты? 4 туған. 4 тұтыған. Видеодан біраз кішірек көрінгенмен жанынан чоң екен, достар. Турасынан тұрсын. Турасынан. Чоң екен, жақшы екен. Қанша екен сілерді көйкесі? Чоң ұйыңар. Қаншаншы тұты? Екінші. Бұл да чоң екен, достар, мұндай. Кішілерге салыштырсаңар, ошондой емесі шығады. Бұл болса мұнда үстінен тартқанда кішінекей көріне өрітті. Қарашында. Қанша екен, иә, дос? 70. Қаншаншы тұты? Қанша беріштір? 70-тен өйді берішті? 73. 75 болса өлі бербейт тұрайсың мында? 73 беріптір. Қалай, достар, мал көп. Базар адаттағыдайлы баттақ. Осындай. Жақта жалаң чоң-чоң ұйлар кен. 80-ден тегерегіне бір жақшы бір ұй алшыдайлы екенсіңер. 100 мыңге олса парода олып кетші дейкенді. Сіз қанша сұрып атасыз, яға? 42-ге берем болар. 42-ге? Болар басы 42-ге. Бүгін жақшы малдар арзан кен, достар. Бүгін базарға келсеңіздер болмақ. Емкі базар емі қандай болады? Бересіз. Чоң ұйын қанша кен, дос, я? 75 бұл қаншаншы тұты? Қаншаншы тұты? 3 тұтыған? 75-ке. Бұл да чоң кен, достар. Мұндайна қарағанда. Шындай, достар. Бүгінгі базар ұшыменен күтті оқшайтазым, четінен біраз тайларды тартып берейін. Ошоменен анан кетеміз. Оппа! Чоң ұйыңар қанша екен, я? 68. 68 қаншаншы тұты бұл? 5-ші туты. 5-ші тұты. Достар, чоң ұйқан, жақшы кен. 68-ге. Бүгін жанан көлөмді малдар шығыптыр, біраз өзім оқшаш. Чоң. Чоң ұйлар қаншадан кен? Кімдік кен, я? Есі жоқ кен. Навесі бітір, ары қатар бітір. Чоң ұй қанша кен, я? 95-і. Мойның көрсіңі. Жақшы кен. 95-ке. Достар. Ашындай. Бұлар қаншадан болды? 35. Бұрғач еркек? Бұрғачы? 35-тен. Жоқ, бет көрінбет. Сан алып ола. Қаншадан кен, я, байкелері? Өкөтен, ұрғач еркек айтып берсеңіздер. 25. Ошонда ұрғач еркек қайсынысы қандай? Зері ұрғач. Ұрғачысы 45, жарқынысы еркегі 25 кен, достар. Сіздікі қанша кен, байка? 32. Ұрғачы о? Жақшы кен, достар. Бүгінгі бағалар жалпысынан ұшындай. Сілердің бағалары қандай олды? Ассаламу алейкум бар.
35 байке. Ургач эркек. Эркек байке. Эркек. Номерін айтып қойын. Айтар. 073 133 55 23. Мына достор ушул жака кайрылды. Çaplar 140. Кайсылар? Чоң, 140 а? Топурун ар жагынан көрсөтөйүн. Окей, достор. 140. Сеники канча экен, я? 28. 27 эркек, а? О, молодец, кыйын бала экен. Туралачы? Жакшы. Ошондой достор, мына уже 20 мүнөткө аз калдык. Onun 5 мүнөтү ачыгын айтканда жанакы уналар. Музоосу менен канча экен, я? 85. Музоосу эркек. Канчанчы тууту бул? 3-4 туган экен. 3-4 туган, а? Жалпысынан бүгүн баалар ушундай достор. Мал базарда киши көп, мал көп, малдын баасы тилекке каршы арзандап атыптыр. Мал баркан кишилерге негизинен оорлоо болуп атат. Каналга катталабыз жана жаңы жаңылыктардын бири Каракол WhatsApp группасынын ссылкасын закреплять этип коем. Ошол жерге кириңиздер, Караколдо эмне жагдай болсо ошол жака жазсаңыздар, биз мэрия менен тыгыз байланышта иштеп, ошол жагдайларды чечип бергенге аракет кылабыз. Ал эми азыр болсо Уна базарга барабыз, андан сырткары Чөп базарга барабыз. Каналга катталабыз, 10 миңден аштык YouTube, TikTok 25 миңге аз калдык. 25 миңден 30 миңге чыгарып берели. Бардыңарга чоң рахмат. Каракол Лайф, Каракол ТВ каналы болду.